Mostarska sredina, za koju su svojim životom i djelom vezani braća Svetozar i Vladimir Ćorović, imala je svojevrsnu kulturnu tradiciju. Smještena sredokrači puta, kojim se dolinom Neretve povezuje Srednja Bosna sa morem, Mostar se još u tursko vrijeme od mjesta koje ima strateško-vojnički karakter razvio u trgovački grad. Mostarci su lako stizali do Dubrovnika, a potom do Trsta na jednoj ili do Njegoševe Crne Gore i dalje na istok na drugoj strani. U 19. vijeku javljaju se i prvi pisci Vukove škole, a 1872. godine biva otvorena štamparija Don Franje Milićevića, u kojoj je do austrougarske okupacije štampano više od 40 raznih izdanja. Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine donijela je promjene i u mostarsku sredinu. I Hercegovina se odupire tuđinskoj vlasti, prije svega kulturom i duhovnošću, kao najubojitijim oružjem. Veliki broj Mostaraca učestvovao je u Hercegovačkom ustanku 1882. godine, a nakon njegovog ugušenja odlaze u izgnanstvo ili na robiju. Ali to je i vrijeme svojevrsnog posticaja kulturnom djelovanju kao najznačajnijem vidu nacionalne borbe. Mostarski Srbi osnivaju nacionalno pjevačko društvo Gusle, potom srpsku štampariju Vladimira Radovića, iz koje izlaze prevodi Tolstoje i Dostojevskog, a 1896. godine izlazi i časopis Zora. Mostar je tada imao 20.000 stanovnika i veliki broj neprosvjećenih. Bio je to grad koji je na jednoj strani, kako su zabilježili hroničari, ličio na Vajmar, dok je na drugoj imao ono što se zvalo Mahala, Kasaba, Čaršija. Mostarski književnik Risto Radulović zapisao je da je to bilo vrijeme opšte zbrkanosti, vrijeme političkog otpora, ali pod vjerskom zastavom, vrijeme prvog cijepanja u društvu i prvih brazda među mentalitetima. U takvoj sredini započeli su svoj rad trojica najznačajnijih književnika srpskog nacionalnog kulturnog pokreta u Mostaru na kraju 19. vijeka, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Svetozar Ćorović. Među rodonačelnike Mostarskog kulturnog kruga spada i 10 godina mlađi Svetozarov brat, istoričar Vladimir Ćorović. Oni su zajedno sa Atanasijom Šolom udarili hercegovački temelj srpske nacionalne kulture, što je bilo presudno u osvit vijeka, koji će za srpski narod biti koliko tegoban, toliko i viteški. Svetozar Ćorović rođen je u Mostaru 29. maja 1875. godine u porodici uglednog mostarskog trgovca Nikole Ćorovića. Odrastao je u jednom od najljepših dijelova Mostara, u blizini Starog mosta, uglavnom u igrama sa muslimanskom djecom, što će kasnije kao uspomena bitno uticati na njegov književni rad. Osnovnu, a kasnije i trgovačku školu, završio je u rodnom gradu. Ostao je da vodi očev dućan, jer mu majka Sara, zbog njegovog nježnog zdravlja, nije dala da se otisne u bijeli svijet na učenje. Bio je oženjen sestrom Alekse Šantića Persom, sa kojom je imao 3 djece. U uspomenama svojih prijatelja ostao je kao čovjek znatiželjnog duha, koji se sam obrazovao i mnogo čitao. I sam Ćorović sjeća se svog školovanja i onih koji su bitno uticali na njega kao pisca. Najtegobniji i najdosadniji bili su časovi iz bosanskog jezika, kako ga je službeno nazivala austrougarska administracija. Predavao ga je neki Čeh, Havlik, a nastava se sastojala iz besmislenog formalističkog gramatiziranja, bez pomisli na književnost. Radost je donio novi učitelj, sjeća se Ćorović 1886. godine, kasnije veliki hrvatski književnik Silvije Strahimir Kranjčević. On je hladnoću starog učitelja zamijenio ponesenim govorom o ljepoti narodnih pjesama. U svom toplo pisanom sjećanju, jedna uspomena na Kranjčevića, Svetozar Ćorović kaže: tako se desilo da nam je novi učitelj omileo naš najomrženiji predmet i s nestrpljenjem smo očekivali njegove časove. U Kranjčeviću je mladi Ćorović dobio dobrog savjetnika. Bodrio ga je da u somborski dječji list Golub pošalje svoje prve stihove.
Bilo je to 1889. godine, a Svetozar je imao 14 godina. Rano započeto objavljivanje svojih književnih radova Svetozar Ćorović će narednih godina proširivati, ogledajući se ne samo u stihovima, već i kao pripovjedač, dramski pisac i romanopisac. Uključuje se u Nacionalno društvo Gusle i postaje njegov najagilniji član kao sastavljač repertoara, pisac komada, glumac i organizator predstava. Napisao je čitav niz jednočinki pod tuđim imenom, a posebno se pamtilo kako je dobro odigrao ulogu Maksima u predstavi Đido. Ćorović je značajno doprinio razvoju pozorišnog života u Mostaru, a bilježi i prve pozorišne uspjehe van Mostara. Njegovo djelo Krvavi mir godine 1897. godine prikazano je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Od prvih pjesama koje je objavio u somborskom listu Golub, Ćorović je stigao do prve knjige. Svesku dječjih pjesama, Politarke, štampao je u Mostaru 1894. godine. Uredio je kalendar Neretvljanin, a potom izdao zbirke crtica iz Mostara i iz Hercegovine, obe štampane u Beogradu. Sa Aleksom Šantićem pokreće 1896. godine časopis Zora. Bio je njen idejni tvorac i prvi urednik. Pojava Zore bio je događaj od izvanrednog kulturnog značaja. Okupila je kao saradnike najznačajnije srpske pisce tog vremena, Stevana Sremca, Janka Veselinovića, Simu Matavulja, Radoja Domanovića, Iva Čipika, Branislava Nušića, Marka Cara, Jovana Skarlića. Godine 1899. sa Jovanom Protićem pokreće malu biblioteku u kojoj će biti objavljeni značajni naslovi domaćih i svjetskih klasika, iako se angažuje na osnivanju društva prosvjeta. Uredio je prosvjetni kalendar, okupivši u njemu najuglednije imena tadašnje srpske nauke i kulture. Godine 1901. kada je prestala izlaziti Zora, izišla je posljednja mladalačka knjiga Svetozara Ćorovića, Crtice. Imao je samo 26 godina, a iza sebe već 13 godina književnog rada. Od crtica u ovoj knjizi najljepša je i najčitanija Bogojavljenska noć. Noć je, a u jednoj sirotinjskoj kućici, tamo na kraj mahale, u sobici osvjetljenoj skoro dogorelom lojanicom, leži teško bolesna žena. Nikog kod nje da je podvori osim njenog 7-godišnjeg sinčića. Više njene glave, naslonjeno na malo penđerče, iako je već blizu ponoći, sedi njeno bledo i mršavo dete i netremice gleda u zvezdano zimsko nebo. Jutros je u školi od drugova čulo da se uvek u ponoći, uoči bogojavljenja, otvaraju nebesa i da što god ko tada zaželi, to mu se i ispuni. I odmah mu je palo na pamet da od Boga, mesto zlatnog konja ili sablje od almaza, moli da mu ozdravi majka. Od 1901. godine počinje najplodniji period Ćorovićevog književnog rada. 4 knjige, crtica, zapisa i pripovjedaka, kako je sam govorio, pod zajedničkim naslovom U časovima odmora, štampane do 1910. godine, skrenule su pažnju književne javnosti. U tom razdoblju izlazi i Ćorovićev prvi ozbiljniji romancijerski poduhvat Majčina sultanija, u kojem kroz tragičnu sudbinu lijepe i razmažene gazdinske kćeri opisuje likove i naravi Kasabe, te kasnije njegov najčitaniji roman Stojan Mutikaša. To je priča o životnom putu čovjeka koji od siromašnog seljačeta u poderanim opancima, dovedenog u grad da uči trgovinu, postao veliki gazda i zelenaš. Materijalni uspon i moralni pad prikazao je Ćorović kao proces u kojem je ekonomski napredak plaćen moralnim posrnućem. U toj reljefnoj slici balkanske i kasablijske varijante uspona i pada pisac kaže: Srce se stvrdlo, duša izlapjela, riječi pohabale, a čovjek, što više misli samo na sebe,
sve više sebe zaboravlja. Oštro kao rodoljub, a prijekorno i duhovito kao pisac, slično Kočiću, Ćorović 1907. godine svojim satiričnim dijelom Iz zemlje i Hirišime žigoše tuđinsku vlast. Godine 1907. ulazi u redakciju političkog lista Narod, koji je izražavao nacionalne i političke poglede mlađih intelektualnih snaga srpskog građanstva u Mostaru i Hercegovini. Narod je često bio optuživan zbog svojih napisa, pa su urednici, a među njima i Ćorović, morali često da izlaze pred sud. List je zabranjen oktobra 1908. godine. Poslije prekida od 3 godine, Narod će nastaviti da izlazi u Sarajevu, ali Ćorović neće više biti toliko agilan kao u početku. Godine 1910. po završetku aneksione krize, Svetozar Ćorović je izabran u Bosanski sabor, u kojem kao član grupe Narod i poslanik predstavlja oštru opoziciju vladinoj politici. U saboru se najviše zalaže za rješavanje prosvjetnih pitanja, govori o potrebi osnivanja većeg broja srpskih škola, ali i o položaju seljaka, nepravdama koje ga satiru, porezima kojima ga pljačkaju. U generalnoj raspravi o budžetu za 1911. godinu, prekidan burnim odobravanjima kolega poslanika i aplauzom, Ćorović je nadahnuto govorio o privilegijama stranaca koji dolaze iz svih krajeva monarhije i domaćima oduzimaju radna mjesta i osnovnu egzistenciju. U upravi željeznica od 420 činovnika imade oko 55 naših, i to 21 Srbin, 22 Hrvata i 10 muslimana. U poštanskom uredu u Mostaru nema ni jednog domaćeg sina. Kad se grade ceste, mostovi, tvrđave, sve se to prepušta strancima, feslerima, švangerima, vimltalima. Svi novci koji se raspu oko tih građevina saspu se u njihove džepove. Oni se za kratko vrijeme obogate, pa čim svrše posao, ostavljaju ovu zemlju i odnose novac između nas. Naši se seljaci najoštrije kazne ako posjeku koje drvo, a strancima se daju čitave šume da ih eksploatišu. Od naših ljudi stvaraju se beskućnici, odgone se zulumima, Srbi u Ameriku, a muslimani u Tursku, da mladost i snagu izlome u tuđini. Onaj koji iz monarhije polazi u Bosnu da u njoj uhljebija nađe, prije nego što nas je i vidio, čitajući tamo njemačke i mađarske novine, o nama steče mišljenje ne kao o ljudima sa širokim srcem koje zna da voli i oprašta, nego kao o tvrdoglavcima, kavgadžijama, poludivljacima. Taki su ljudi obično i mišljenja da mir i poredak u jednoj zemlji mogu počivati samo na vrhovima bajoneta. Tako je govorio u Bosanskom saboru Svetozar Ćorović, daleke 1911. godine. Zbog svojih otvorenih stavova protiv austrougarske okupacije, uhapšen je poslije Sarajevskog atentata 1914. godine. Našao se u Mostaru u zatvoru zajedno sa Šantićem, Radulovićem i drugim viđenijim Mostarcima. Određen za taoca, Ćorović u najtežim uslovima prati vojne transporte. Oduvijek nježnog zdravlja, ubrzo je obolio pa je prebačen u vojnu bolnicu. Iako je njegova bolest bila ozbiljna, proglašen je sposobnim za vojsku i nasilno mobilisan. Otpremljen je u mađarsku varoš Đer. Godine 1917. konačno je otpušten iz vojske i stigao kući, ali lijeka više nije bilo. Ratni period stradanja naroda Ćorović će opisati u knjizi Beleške jednog taoca. Poslije podne saznadosmo da je objavljen rat Srbiji. Narediše nam da se svi okupimo dolje na Avliji. Proglašavaju nas taocima. Životom svojim mi ćemo jamčiti za eventualne nerede, pobune, ispade među stanovništvom zemlje. Podmetne li se gde god kakva bomba, nađe li se kamen na železničkoj pruzi, ošteti li se kakva ćuprija ili uopšte uzev kakav vojnički objekat, taoci će s mesta biti streljani, bez ikakva ispita i istraga. Oslobođenje 1918. dočekuje već potpuno iscrpljen,
u bolesničkoj postelji u rodnoj kući u Mostaru. Tu piše posljednji članak, Moral u našem društvu, u kojem bez milosti žigoše one koji se poslije rata, bez prava i zasluga, bezobzirno i nametljivo penju ka vrhu. Moramo priznati da moral nikada nije bio na tako niskom stepenu kao sada. Kult novca razvio se do nevjerovatnih razmjera. Iskvario je naravi. Očajna utakmica za obogaćivanjem zarazila je i malo i veliko. Ko se u ovom ratu najviše obogatio? Ima li igdje i jedan čovjek jačeg karaktera? Današnji milioneri, čija je kičma od silna savijanja postala kao od gume, traže društvo gospode Švaba. S njima ropski lumpuju, šampanjiziraju i onda kada pada Beograd. Dok moćni i jaki žare i pale, čestiti svijet u kome nam je sada jedino uzdanje, ćuti i kameni se. Svetozar Ćorović umro je 17. aprila 1919. godine, a sahranjen uz najveće počasti u prisustvu nekoliko hiljada njegovih Mostaraca.